Chồm điệp xuống nâng dù đây nè thế này mà tao biết thì bằng phí của mọi người xăm tập bài giúp tao cho biết bây giờ sai rồi là bao nhiêu cái hai thằng này sai mấy bác ban pra thầm bố làm bài tiền vô chiếm từ đã còn lại pizza rồi bỏ xì giang bên năng xì giang các bạn sư tha hai với bạn nên thua bạn năng nên các bạn cho tao bên tha ca lôi cho nó nạp bố chia cứ chỉ tôi và hai triệu bắt đầu thôn không bây giờ cho mấy bác ở đây có cho mình ai bên đây ở đây đi còn lòng hua tao đời nghi nữa đây nên các bạn nhịp mình to tha cùng chút chiêm lơ khá anh ấy vì chiều vậy đã chui đại sang chịu bật anh xì giang các bạn cây không cho tha sẽ cái nên các bạn chui sừng rút nhá ta nên các bạn cất ấy ơi bật có xin xì các bạn cây không cho tha cho mình ai không rút cây đổ bỏ được sốt đổ bỏ cái nó lại thế vì chỉ khát băng thôn không nắp là sân bạc cái tờ bạn sầm lắm nữa ra tại bên nó nên mấy bác các bạn đã trên máu ai nó bên nó xin xì các bạn su tha ta xì giang dạng mấy hay nó bên nó lượng gì các bạn thì từ căn nè sẽ mấy bác tha nè sẽ rồi sao mà nè mình đã chẹp ca rồi ní rồi sao tại khai pa po đo rộng nó bao nhiêu khi mình bật căn không cắt với chùm nữa nè đây sẽ mấy bác các bạn cho lại tao bên tha tôi cũng hoa rồi bỏ xì giang không ca lôi cho nó là nè bố trí cứ mình ăn ở bàn lại nhưng ban trao ca cái đầu tôi rồi hai mình bắt ai lột dây bị bả chật tê bên nước xin xí các bạn xưa từ bên để xây mấy bát tha để xây mấy bát ban thưa vậy từ lưới cái để xây mấy bát ban cho lại tao bên tha xì giang cho trên mà cra hai chấm xưa cái đợt lưới anh ta xì giang các bạn đã trên mà cra của bạn thì vậy tha không bắt chuyện đăng con để kêu khăng này đại mấy cái đây mà ta lôi lên tôi slap đó nhưng bên nước xin xí các bạn phải hai giờ khác là sai cái khanh xì giang của thằng ban cái đá kịch được là đấy đang xin xí các bạn cứ không cho tha cái thằng ban cái kêu hay mình tê bạn đi cứ lính hai cứ khmer ở cá tiết đấy lục dây các bạn để tha xong một anh hai cái nhi đó phải để bùi dân chơi thì bị li hai trong ban chơi đồng đạo anh bị tốt sẵn đi là tại bên này xây mấy bác các bạn để tha chốc sân nhưng xong pa xây rương mình thấy sân sai cái trong đâu chung một bì này xây mấy bác đã dùng quên cho xây rương mình đó để dùng các bạn để tha bùi dân chơi miền phiêu giờ thoát không cá đã toàn thằng cam trong ban đã to khai rồi hai xong là cá đôi chơi không nạ bố chia đôi chân này rồi này các bạn chắp tao đang cho dẫn các bạn thì bọn to tiết tha chạy đàn ấy cho bị pe mình ban slap tới cứ không biết là nằm mà sơ sơ trong tiết tê được chơi xi giang tao bao chấm nước còn lại rồi bao nhiêu là bên nó xin hai dạng khang bản tôm xi giang các bạn từ lùm nó tha là bó mấy bạn xi giang nó bình tôm để các bạn cứ không cho nên là đơn tha phan được ca rồi bó stream để nút đại với chiếc một là khao ao rồi bó nhóm cứ đầu về xem thôi post chia tra kê kêu từ quên xi giang pek hao rồi hai các bạn báo thuê trên chợ cầu rồi xi giang các bạn cứ bản tôm giết tha lớn đi trong nàng thôi chỉ cầm lót sẵn ha đánh một mùa đông hai bản tôm màu trong các bạn rồi nó không chịu bắt đầu sọc xa nàng sập xa không niêm chịu để bầm rạp to luôn rồi bó mấy bạn tôi mới chỉ việc con tại chỉ cái bản tôm săn cả đào xi giang bạn cứ bản tôm tiết tha nó phải để trong ban squad này cho ba chúng ta tại đăng tha nhưng cứ chỉ một nét đánh ngay siro cho sầm rong chỉ mũi này bàn tay với con tại tha nó bên nơi giữa các bạn ăn sự phơi tiền ở trong cái đốc đưa mới tới nên đi chiều ăn sự phơi vừa lâu lâu xí giang các bạn cứ không chết lan ta nên mình cua chỉ xây chặt đá sẽ ha khô khơi không miền ta tay ấyประมาณថ្ងៃក្រោយមកស៊ីយ៉ាងcác bạn cứ không chếtយ៉ាងមានមោទនភាពខ្ញុំពិតជាគ្មានជំរឿសមែនដោយសារតែខ្ញុំសង្ហាពេកទោះបីជាគេយកច្រឡំថាខ្ញុំជាអាមាត្យតែត្រូវគេគ្រាវក៏ដោយក៏ពួកស្រីនៅតែឡងស្នេហ៍ខ្ញុំងើក្បាលមិនរួចដែរស្រីក្នុងប៉ាពិតជាងក់ក្បាលជាមួយនឹងស៊ីយ៉ាងខ្លាំងពួកអាចចាញ់ក៏បាននិយាយថាពួកនេះឯងនេះពិតជាមិនដឹងអីមែនវាត្រូវគេគ្រាវបាត់ទៅហើយពួកអាចចាញ់ក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាឥឡូវនេះវាជាអាមាត្យហើយប៉ុន្តែមិនមែនជាអាមាត្យធម្មតាទេព្រោះវាជាអ្នកបម្រើមេប៉ាដោយផ្ទាល់តែម្ដងពួកនេះឯងមិនសមនឹងវាទេស្រីក៏បានឆ្លើយតបវិញថាទោះជាគេអាមាត្យហើយយ៉ាងម៉េចអាមាត្យម្នាក់ហ្នឹងនៅតែសង្ហាជាងពួកឯងដែលមកអាក្រក់ឆ្ងាយណាស់ស៊ីយ៉ាងក៏បានពោលកំណើឲ្យស្រីស្ដាប់ចុះប្រញាប់បេះផ្កាក្នុងពេលដែលយើងអាចធ្វើទៅបានព្រោះពេលវេលាដែលកំពុងតែកន្លងហួសទៅហើយផ្កាដដែលកំពុងតែញញឹមថ្ងៃនេះក៏នឹងត្រូវក្រៀមស្វិតស្លាប់ទៅវិញនៅថ្ងៃស្អែកដែរសម្រាប់តែពេលនោះស៊ីយ៉ាងក៏បានយកផ្កាទៅសោកចូលសក់អ្នកស្រីនោះរួចក៏បាននិយាយថាសម្រាប់តែសាកសមនឹងផ្កាមួយតោនេះពិតជាសមនឹងបងស្រីណាស់សិស្សស្រីផ្សេងទៀតក៏ចំណាយជាមួយនឹងសិស្សស្រីម្នាក់នោះដោយសារតែស៊ីយ៉ាងមួយគត់នៅពេលនោះពួកអាចចាញ់ក៏ចំណាយយ៉ាងខ្លាំងប្រព័ន្ធក៏បានលុតសារមកទទួលបានបន្ទុកពីក្តីចំណែន 0.01 ពីលីសាវជីស៊ីយ៉ាងក៏បានដើរចេញមកទាំងញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តអារម្មណ៍ពិតជាល្អណាស់ដែលអាចប្រមូលបន្ទុកបានយ៉ាងងាយស្រួលគ្រាន់តែប្រើទម្រង់មុខដ៏សង្ហាមួយនេះស៊ីយ៉ាងមើលផ្ទាំងប្រព័ន្ធទាំងហួសចិត្តមិនគួរឲ្យជឿទាល់តែសោះសូម្បីតែ100បន្ទុកក៏មិនទាន់គ្រាន់សម្រាប់ដំឡើងកម្រិតម្រាមដៃដែរជំនាញមួយនេះវាពិតជាថ្លៃហួសហេតុពេកហើយស៊ីយ៉ាងក៏បានដកដង្ហើមធំរួចក៏បានគិតថាពួកមនុស្សនៅក្នុងប៉ាឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមស៊ាំនឹងភាពសង្ហាខ្ញុំអស់ទៅហើយដល់ពេញមួយថ្ងៃក៏សឹងតែរកបន្ទុកដើមមិនឃើញផងស៊ីយ៉ាងក៏បានគិតក្នុងចិត្តទាំងខឹងឈីងស៊ីស្រីមេធំម្នាក់នេះពិតជាខ្លាំងមិនធម្មតាមែននាងវឹកហាត់ទៅដល់កម្រិតទី9បាត់ទៅហើយបើនៅតែបែបនេះទៀតតើជាតិណាទៅខ្ញុំអាចសងសឹកនឹងនាងបានទៅខ្ញុំត្រូវតែរកល្បិចឬយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីទៀតហើយអូមែនហើយស៊ីយ៉ាងក៏បានរកគំនិតថ្មីដោយកន្លះខែក្រោយមកនៅកន្លែងអាកបាំងមួយនៅប៉ាក់បិសាចស្នេហាបុរសពាក់មួកសួរទាំងសង្ស័យឯងជាអ្នកនិពន្ធសិភើហាមឃាត់ដែលប្រើឈ្មោះខ្លាញ់ថាតើកូនឡានចាស់នៃភ្នំនិទានរដូវមែនទេកន្លែងហ្នឹងអែមមានអ្នកដឹងដែរអាស្រ័យគេ translate មកវាចេញចឹងមកស៊ីយ៉ាងក៏បានឆ្លើយតប
ពិតប្រាកដណាស់គឺខ្ញុំនឹងហើយខ្ញុំសូមដាស់តឿនឲ្យបន្តិចចូលកុំមើលស្រាវវាឲ្យសោះបងប្អូនរួមប៉ាក់របស់ខ្ញុំជាច្រើននេះឲ្យតែបានអានវាហើយគឺសឹកតែអស់កម្លាំងក្រោបពីក្រែមិនរួចនោះទេតើក្នុងខ្លឹមសារហ្នឹងវាស្រស់ស្រាយញាក់សាច់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមែនទៅស៊ីយ៉ាងហត់សភៅឲ្យទាំងមានល្បិចខ្លឹមសារគឺស៊ីជម្រៅព្រឺព្រួយខ្លាំងណាស់ថែមមានរូបភាពគំនូរខ្ជូតមកជាមួយទៀតផងគ្រាន់តែអានពី3ទំព័រឯងនឹងដឹងច្បាស់ជាមិនខានស៊ីយ៉ាងលោកសភៅនោះមួយក្បាលតម្លៃ52កាក់ប្រាក់សៀវភៅនោះល្បីសព្វផ្សាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនលើកលែងសូម្បីតែអ្នកនៅក្រៅប៉ាក់ដែលសៀវភៅនោះមានចំណងជើងថាភរិយាវ័យក្មេងស៊ីងស៊ីដំណើររបស់ឈិងស៊ីងស៊ីសម្លេងស្រែកពីក្នុងផ្ទះទាំងកំហឹងមិនអាចទទួលយកបានទេអ្នកបម្រើស្រីសួរទាំងភ័យអ្នកនាងម្ចាស់តើនេះជាសៀវភៅអ្វីទៅអើយហើយអ្វីបានជាពួកវាហ៊ានយកឈ្មោះដល់ខ្ពងពោះរបស់អ្នកនាងទៅស្រមើស្រមៃបំផ្លិចបំផ្លាញគេឈ្មោះបែបនេះស៊ីងស៊ីខឹងឡើងភ្នែកក្រហមសូម្បីតែប្រជ្រៃលើចង្កេះរបស់ខ្ញុំក៏វាកត់ត្រាទុកដែរក្នុងចំណោមមនុស្សប្រុសទាំងអស់មានតែអាស៊ីយ៉ាងអ្នកគត់ដែលធ្លាប់នៅចិត្តស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំបើមិនមែនជាវាតើអាចជាក្បាលអ្នកណាផ្សេងទៀតទៅស៊ីយ៉ាងសើចទាំងសប្បាយចិត្តគណៈពេលដែលប្រពន្ធកំពុងតែលោទទួលបានបន្ទុកកំហឹងពីឈិងស៊ីងស៊ីស៊ីយ៉ាងកាត់ក្នុងចិត្តខានយូរហើយដែលប្រពន្ធលោស្ប៉ាមបែបនេះស៊ីងស៊ីឯងពិតជាមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំខកបំណងមែនប៉ុន្តែបានពីនាងគឺមិនចាញ់បាំងវិញនោះទេចាប់តាំងពីសៀវភៅចម្លងនេះផ្ទុះឡើងវាបានរីករាលគ្រប់ទីកន្លែងនិងល្បីដាច់គេតែម្ដងព្រោះអសរសិល្ប៍បាយស្រាលនៅក្នុងពិភពលោកនេះពីមកគឺអស់នឹងគ្មានរសជាតិសោះតែម្ដងប៉ុន្តែក៏ទៅគួរឲ្យខឹងណាស់ដែលពួកឆ្លៀតឱកាសលួចទៅចម្លងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំទៅបោះពុំលក់ខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខាតបង់ចំណូលមិនស្ទើរទេស្រាប់តែពេលនោះប្រពន្ធក៏បានលោសាទទួលបានបន្ទូពីរយ៉ាងស៊ីយ៉ាងក៏បានធ្វើមកងើឆ្ងល់អ្វីមិនជាស្អីហ្នឹងស៊ីយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញប្រពន្ធលោតតើយ៉ាងនេះជាអ្នកណាស៊ីយ៉ាងពិនិត្យមើលប្រពន្ធបន្តទាំងញញឹមក្រៅពីនាងក៏មានបន្ទុកពីអ្នកផ្សេងទៀតដែរមើលតាមឈ្មោះទៅសុទ្ធតែជាមនុស្សស្រីទាំងអស់តែម្ដងកុំប្រាប់ណាថាពួកអ្នកអានជានារីចាប់ផ្ដើមលងស្នេហ៍និងមានអារម្មណ៍ពិសេសជាមួយខ្ញុំហើយអូមិននឹកស្មានថាការរកបន្ទុកពីតាមវិធីនេះក៏បានផលដែរនៅក្នុងដំណើររបស់មេប៉ាស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយជម្រាបសួរអ្នកស្រីមេប៉ាខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមជាបាជូនឥឡូវនេះហើយអ្នកស្រីមេប៉ាក៏បានឆ្លើយតបចាំបន្តិចស៊ីយ៉ាងងើយឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃនេះនាងកើតអ្វីរដងឲ្យតែខ្ញុំមកដល់នាងតែប្រញាប់បញ្ញាចង់ព្យាបាលឲ្យលឿនបំផុតអ្នកស្រីមេប៉ាមកឡើងក្រហមរួចក៏បាននិយាយថារងចាំទៅតែខ្ញុំរៀបចំខ្លួនរួចរាល់សិនស៊ីយ៉ាងញញឹមលេឡំទាំងល្បិចរួចធ្វើជាសួរបើអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំចេញទៅក្រៅសិនទេចាំអ្នកស្រីមេប៉ារៀបចំខ្លួនរួចរាល់សិនចាំហៅខ្ញុំមកវិញក៏បានដែរអ្នកស្រីមេប៉ាក៏បានឆ្លើយតបវិញថាមិនបាច់ទេឯងអាចចាប់ផ្ដើមបានហើយស៊ីយ៉ាងគិតក្នុងចិត្តមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះនាងឲ្យប្រកាសទៅថ្ងៃនេះកាយវិការរបស់នាងនិងទឹកមុខរបស់នាងទៅខុសពីធម្មតាខ្លាំងណាស់អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងការចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe វាគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើរឿងនេះបន្តទៀតដែរ